पाउसे युम मरु पाउ खरा अपडेट तौजरे मणिपुर NPP किंगमेकर दगी ऑपोजिशन लाख्रे मिखल द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी ओरबसु निंगबा कायरे मणिपुर होखिव अदुगा नॉर्थ ईस्ट इहानानबा पार्टी ओना नेशनल पार्टी की स्टेटस पंगिवा नेशनल पीपल्स पार्टी NPP हंदक पांगथोकिबा तरागनि थोइसुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखलदा मिहुत मसिंग यामना काबा ngam दबदगी असोब निंगबा कायबा मोयरे किंगमेकर दगी ऑपोजिशन लाख्रे आइना आउटलुक जर्नल की रिपोर्ट अमदा हायरे रिपोर्ट असिन मखातन हायरिबना मेघालय सब मिनिस्टर कॉन्ट्रा संगमाद लुसिंगबा NPP असि NDA की वांगबदा यानहन बोयना मणिपुर गे मिखल द मातुम द थेंगबा पांबगी चपचाबा मरम के आम लेखे संगमा की मेघदगी NPP असि नॉर्थ ईस्ट इंडिया दगी यानहन बो ओइना नेशनल पार्टी की स्टेटस पंगिबा पार्टी अमनि हान उतपा पामखे यानहन बोयना मार्च 13 द मणिपुर द मिखल की फल लाउथोकी द BJP न चाउना माइ पाखे लोइना लाकदोरबे सही मंगा असले BJP न इंग चिकना सरकार पाइबा याबगी फिबम अदु लेरबसो पार्टी असिना हाना चटमिनरंबा NPP की ओइनादि अफबा अमा हाइबदु ओइकिदे चीफ मिनिस्टर NPP की मैकेदगी लाकदोरबा गवर्नमेंट असि NPF का लोइना पुन्ना चटमिनबा पांबगी अपांबा द फोंदोके अदुबा बोय NPP की ओइनादि चटमिनररोय हाइबगी वफुम फोंदोकपा लैके हाइगांग केंद्र की मिखल चीफ मिनिस्टर NPP न भाकी लंबा ओइबा कांग्रेस की पी सरसनरादगी भोट लिसिंग तरागनि फाचरी हुद्रा मथोय हेदुना माइ पाख्राबा मतुंगदा NPP असि गवर्नमेंट असि की सरुकामा ओइरोरोय हाइना लाउथोके अदुबा NPP की ओइनादि कोalition ड्रामा असिदा अकाइबा अमता थोगलोय हाइके मणिपुर की फोकिबा NPP असि मेघालय द शक्ति पाइबा ngamkibada natana Englishing ani taraga dareta Manipur da pangthokiba assembly mekhal aduda kingmaker oina leikibane mekhal aduda NPP na mire mari khakta mai pakpa ngamkrabasu sit kun ka bathoi khakta mai pakiba BJP bo sarkar sem na bu phona bada chauna mateng pangke handaki mekhal asida NPP da sit tareta mai paktuna anisuba largest party amu warabasu opposition ge role da leire mathang sahi Englishing ani kulumdoida Meghalaya Nagaland amasung Tripura da assembly mekhal pangthoka doribane मेघालय हौजे BJP ना बैक दौदुना NPP ना लीड तौबा मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस के सरकार असि लेरिबने अदब स्टेट अदुगी कांग्रेस के MLA तारागरि थोय तृणमूल कांग्रेस त सटखरबा मतुंग MLA मंगन अलायंस ते यावरखिबने NPP की मैकेदगी कांग्रेस अमसुंग BJP असे प्लेटफॉर्म अमदु प्रपंगमले अनना कोइदना मसेके कैंडिडेट लौनना बहोराखिबनी अदुबो कांग्रेस ना अलायंस गवर्नमेंट असि यावरखिबदा BJP की लीडर सिंह यामना कना जानिंखिदबने लोइना मेघालय द कांग्रेस ना अलायंस ते यावबगी आबो पीखरबा मतुंग मणिपुर हंदक पांगथोकिबा मिखल अदुदा NPP दा अचौबा नेगेटिव इंपैक्ट अमा पीखे मखा तारकबा अतोप पाउ मदना यूक्रेन द रूसियन फोर्स ना US जर्नलिस्ट कापतना हारख्रे यूक्रेन द रूसियन फोर्स ना US की जर्नलिस्ट नौमेदा कापतना हारख्रे ना ऑफिशियल रिपोर्ट अमगी मतुंगिना फोंदोगले केब्रिजन द लेव पुलिस की हेड Prof.na हाइकिबदा हौजे मसागी सही यंगै गनि थोय सुरबा ब्रेन रेनाउट कोवा रिपोर्टर अदुगा सि यूक्रेन दा रूसियन फोर्स ना कापतना हातखिबने अदुगा अतोप जर्नलिस्ट अमन आसो ओपन नंगन की हाइरे यूक्रेन दा लांदारकलिव रूसियन फोर्स ना यामना नोकनिंगै ओइबा मोग अमदा इंटरनेशनल मीडिया की जर्नलिस्ट फाउबा हातोखरे यूक्रेन दा रूसिया ना चथरिबा तमथिरबा मिदे की थों अदुगी मतंगदा असुंबा मु उथोकना बसा चटखिबा संखिबा जर्नलिस्ट सिंग अदुबो रूसियन फोर्स ना तमथिबा मोग हातोखिबने ब्रेन रिनाउन हरिबा जर्नलिस्ट असि न्यूयॉर्क टाइम्स दा यूक्रेन दा थाकिबनि सेफोंग असि डिप्यूटी मैनेजिंग एडिटर ओरिबा क्लिफ लेफिना हाइकिबदा टैलेंटेड वेरबा फोटोग्राफर अमदे फिल्म मेकर जर्नलिस्ट रिनाउन जग्रोन दा यूक्रेन दा रूसिया लादमिसिन हातोक फिख्रे हाइबा पाउ ता थमोय छोक नुंगाइतबा पोगे मासिगि ममंग दा पिखिबा रिपोर्ट अमदा जर्नलिस्ट रिनाउन टाइम्स सर्कुलेटेड थबक तवे मरम दिमाग टाइम्स फ्रेश की बेस देले अदब हारिबा असि सही क्या की ममंगदा असाइनमेंट तौखिबने हन न्यूयॉर्क टाइम्स मेकेदगी हाइरे मरगसदा यूक्रेन की लाफि प्रेसिडेंट की गवर्नर फोंदोखिबदा यूक्रेन की नोंसुप थांगबदा लेबा मिलिटरी बेस अमदा मिलिटरी अटैक चथरखिबगे थौदोकता मिउ कुंठा मंगा सिरे रोजन फोर्स ना यावोरेट मिलिटरी बेस दुदा क्रिस मिसाइल कुंठा की मतुता कापसिनदा लंदारखि हाइबा सिटी असि लाफि सिटी दगी अवनोंसुप थांग पांगबदा किलोमीटर कुंठा रोम लापना चलक लेबनी हाइरे भारतसिदा यूक्रेन दा चथखिबा नबित तरागनि थोनी की लांदा मिजब लिसिंग अमगा चमगा मरफोगनि थोय सिकेबा दुके मास ग्रेव यूक्रेन की मरी फोल्ड सेमख्रे रूसिया यूक्रेन की मतक लाल हेक चतबा हौबा नमित की नमित तरागनि थोनी छुबा फावबदा यूक्रेन की मिसब मियम चरकना लिसिंग अमा चमगा हेना सेनख्रे अथोबा मतमदा लैखिद्रबा मियुसिंग अदुकी सबचाबा मथौ मग पांगथोपा ngamdabana abadi masit makai taraba akai atoising abadi फिवम ताद्रबा हक्सांग कयादो सिटी असि की मरी फोल की मफम अबदा मास ग्रेव ओइना सेमख्रे अकी बगी मसक फंगलबा सक्तम सिंग अदो मास ग्रेव अदुदा मफुंग फाना फमजनख्रे हाइड ऑफिशियल ओइबा पाव अमद फंगदोरगले
asiba haksang adu phumjin bagi thabak tawriba social service worker volunteer Baikovski na phongdorakpada mangni hek pambudi purum asi loisin tasin bane thawdok asida kanana chumli bano kanana mara lairi bano aiba ma khangde aduga kanana lal asi hauki bano karam matam da loigani aibu khangde anja su phongdorake haujiti mariful asi male masida khwaidagi akitu jung pokningai orbo mafam ama oire aibe yai nimit taragani thodi ta sikiba mi lising amaga samanga marfugani thoigi asiba haksang sing baksan na mafam asida phumjin kre Ukraine ki lanmi sing Putin ki bom sing amata ngak pangam khide amadi humanitarian aid sing bo Ejing su fangkide makoi na tau gada basi Russia makoi ki matak sathar le balala se leban bakak tani ane Ukraine ki Ministry of Foreign Affairs David Trok ko leba nam hake Twitter ta thador pa cher hola mada phongdorak le Hauze marifol hari pa mafam asi mai amadi ising amata phangdre mafam asda leba building yuma masung hostel amadi lambi sing Russia ki bom sin mafung fana thugai dana mangan takhala ba mafam hai ba do waire Lana sina sangkom puthok bagi farm sing ta asoba saithing pere hauze leba kasna maru marang Harni sing bamathau ta badana tana lambi sing su chatpa yana na basem patari haina Ukraine gi lawmi Prof.na koba mioi amana phongdorakle Ukraine da pina ba mapan gi khulai sing po ba convoy sing mangan takhan gani haina Russia na kian gre Ukraine da pina ba mapan gi khulai sing puri ba convoy sing Russian Armed Forces ki legitimate target sing oirakani haina Russia na warning tau gre Russia ki deputy foreign minister Sergei Ryakov na haiki madudi Ukraine da khulai transfer tawrobadi matugi matung taba fataba result sing lakani har Russia na United States da warning tawkre mapan gi khulai yova convoy sing haleng palitna Ukraine da supply tawre asugamba convoy sing ase Russian Armed Forces ke legitimate target sing oirakani US amsung long gi lebak sing mayokta laman khumbi person sanction sing laktok lagani sanction sing adugi lisama yamna thona phok lagani Ryakov na makatan haiki madudi Washington na siyam sabu orabadi Russia na US ka security dialogue ang mapangtok na siyam sa na lay Russia na security guarantee sing matang da fiki ba proposal sing long gilibak sing na rabak to onthok le ay na ikon na log palayte haususu hanakum na ahong balaktre Ukraine ki mayuk da Russian command na military service ki mayuk da community service workers sing wana tabak tawwa conscript sing recruit tawri ane Ukraine na claim tawri bane Ukraine na security service na tadorak fa video amada Ukraine da langthok lam laba unit ama military operations in the deployed over the matik chatraba tongan ba conscript sing na sembani aibasu ulle makatarak ba atopa pau amadana Lanjare haiba cherol irakna ba profession na hairubadagi Maheiroi Nupi ama suja tawkre Tamil Nadu gi tensa ki kovakul amada college tamlibi Maheiroi Nupimacha ama masa matom da thawi yan da sijanam le are thawdoga simhana tamliba college da professor dana mangonda Lale hajabagi sithi ama irakna ba hairak padagi asiguma tam thiraba khongthang asi lawdana masa matom da Sijakhre bani aire Auki bathang jana mitam hagi ka makta da thawi yan da siba matam da mahaki mamana masana pibo College sarkarwa haini yang basang lakpada mahaki ka da thawi yan da sina leram batheng na kibane Nupimacha aduna Sijakhre mak wainin iramba sujat note amaso police na lakwat kra aire Jerola duda Nupimacha aduna iramba da mahaki maral haibabo college ke kaman da cell phone ama pusil lubak khaktani Madugidba college da professor anina bangonda yamna tathi tawina chaibada natana adugumba thabak amuk khanda tawjararoi maglale ani ibu sethi ama piraknanaba khangalakpada gi mahake khongthang asi lorapani ani iramkhe aribada content sik asigi maroi pau khara asi pau dam jariba manipur local news youtube channel amadi facebook page asidagi yangbiriba punamba khodaga jari channel asana tumda kana abadi subscribe to bi television subscribe to birmo loinana like and share to su kabi gnop namakpu amuk hanna thaga jari